Opa denoi, biprodia txizketan, eta, bueno, hemen gera Errealarekin denboraldian, bueno, FIFA emeretzean Errealarekin denboraldian, bigarren jardunaldia egiteko gaur, aurreko lehenengo jardunaldian galdu egin genuen, Villarrealen aurka 2 utz, eta, bueno, oraingoako espero dut konpondo izatea FPS-ena, zeneko arraro zabilki da, oen pantaia jarri ez da bertala bortzioaren partea 60 hertziotan jarri du pantaia eta jolasare limitatu dut 60 FPS-etara. Así que, teorian orain, grabatzen ez luke arazorik erain behar, baina bueno. Bueno, realean, ez 4-3 nahiago dut. Lauiruidua eta Hector Moreno Zubeldia Ilarren ordezkatuz eta beste uste horrela xe ale, jogatu ingo Vale, partida zingo dugu. Etxeko lehenengoa da, ez egia. Hemen ondo dago jarrita zen, FIFA emeretzean. Lehenengo 4 partidak edo 3 zean, etxetik kanpo jokatu genituena gano eta bermodaldaketagatik. Ez dakit. Gustazute, butarken gaude, estadioa dan bezalaxe dagoen da. Eta, bueno, ea gaurkoan. Momentuz aurrekoa baino finagoa dabil. Vale. Ondo hasi, gutxen ez erasotzen hasi. Merino, itzuli. Ahí pueden ver la alineación de la Real Sociedad. Paco y ese equipo va a jugar con 4-5-1 ofensivo. Parece que quieren tener el control de la pelota en el centro del campo, Manolo. Concretamente van a jugar con 2 mediocentros ofensivos. El pase es interceptado. Ya no. ¿Has Mikel dado? Uy. Zer raro, zean egotea, Mikel Oyarzabal eskuinean egotea. Igual aldatu ingo zean bandez, Bea eta Janu igual ezkerrera etorriko zen. Ai, Iarri ez. Ez aldua. Dispone de un momento para pensar la jugada. Gizki errematatuet. Errematatze sistema berria oraindik kostatzen naiz eta adaptatzen. Baina, bueno, ikustu zute Villarrealen aldean niri bentsat asko hobeto dabilkit. Eta gola. Denboradiko lehenengo gola, Oyarzabalena. Buruz. Teo Hernandezen oso desmarkea edo banda doblatze una, zentroa bikaina bigarren zutoinera eta Oyarzabalen gola. Bakarrik errematatu du, potente. Kruzatuz baloia, atezainari zai eginez, eta lehenengo gola, butarken aurretik jartzen gara. Bale, bain, gaur bai oso ondo dabilkit jolasa. Zeuren digori izango da, FPS-a libratutakoan, probatuko baina zeuren, irutzen zait hori dela, FPS-a jartzeitutenean limiterik gabe jolasaz dijoala oso ondo. Zele, behiratzen jardu nahi zean, interneten da zerbait ipintzen zuten sinkronizazio vertikalana eta orduan hori zela izkea. Jolasa poliki egiten.
ocasión tan buena. Ui, haze jokaldia. Acaba Hor, con el peligro despejando bien. aguantatu, Se gira para Merino, proteger el cuero. atzera. Pues la madera les impide ampliar. Uste fondotik entzuten dala jendea. Realan abestiak Zubeldia. kantatzen. William José. Januzaj. Ah, ez da pasea oso ona izan. Zona de peligro. El Vale, vale, las... Escondo. Teo Hernández. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Ui, jarra zeon bakar-bakarrik. Txen behiratu erdet. Aiba, deskojonatuta jarri zait, ez da izatik. Karo, Merino delantero centro... Oiartzabal jarri erdet ezkeratik... Ez da izatik zoratu egin da, hori. Nime ba, Julian José zati daukat denbora guztian bandan eta etzela igotzen. Zoik mik... Más o menos zentzua zaukan posizio batean Oiartzabal zeon. Zubeldia. Pero bueno, este equipo que ha venido solo a defenderse. Oyarzabal está en una posición que puede ser muy... Gola... Ze demontra gerta da hor? Zein dut defentsak? Bigarrena Januzajren gola? Ja, rematatu iten dut, atezen gelditzen du. Eta defentsak kanpora bota beren zuzenean, behira, hor gauza rara bat iten azten da, eta baloia utzi iten ditu nahi rematatzeko. Eta Janu listua izan da, eta garrula. Fikatzen, errealale, jendeak kantatzen. Abesti gehiagoa daude, Ano eta juten geanean fijatuko zate, han lepo entzuten da. Ah. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Falla por completo en el pase. Lasaetarako de baloia. Abantaiakin gaude, Zaldúa. beraz, partiduaren denbora guk eraman behar dugu. Ondo? Mikel Merino. Jo ba, kriston diferentzia dago, jokatzeko orduan. Aurrekoan daukan bezala ralentizatuta eta edo horrela. Taldeare bada, Leganés ez da behiarra den berdina. Beraz, Qué bien se incorpora desde atrás por la banda. Illarramendi. Ilarrari ez da izati Ilarrari pasatu jo, intentzia zuen Ilarrari pasatzeko hor, Willian José hobeto zean. Oso pareta ona? Oyarzabal. Tiene tiempo y espacio para centrar. Ez da zentro hona izan. Aleja el peligro de su portería. Mira, Teo. Ai. Deja del centro para curarse en salud. Ai, ama. Bueno, gutxienez, geua egea partiduan pixu guztia ematen. Leganés ez da atake forteik egiten nahi, eta baloia bastante azkar rekuperatzen dugu. Se pierde por la línea lateral. Silva. Busca un compañero en la banda. Busca un compañero en la otra banda. Kontuz. Hor gezki despejatzeko mandi bat. Pero no pudo controlarlo. Vale. Ze gertatu da hor? Eta gainera izatekotan sesioa izan zen. Nik ez dio paserik eman porteroa egiteko. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Ez... Pasea nahi nuen eta pasea albuko mandion nahi gabe. Peligro de su área. Oyarzabal. Teo. Hernández. William. Golazoa. Eta hori ez detela disparoan oso ondo asmatu, Zentroa oso ona da, Teo oso jokalari ona da. Zentroak oso ona galtatzen ditu, FIFAn. Kusuz, gaina Willian José behira, bakarrik zeon. Area erdian, Willian José bakarrik utzi dute. Eta, boleaz, ederra gola. Ea beste, ikus, badaukagun.
Earra. Ala kung fu estilo hortara. Bueno, este resultado marca la diferencia. Bueno, 3 eta utz, atxeen aldira orantxegoaz, bueno, partidua oso ondo daukagu. Eta bigarren denborara begira, momentuz ez eta aldaketarik egingo. Baina, gero aldaketak egingo ditut, jokalaria beste batzuin minutuak emateko. Eta nire zenbaitei deskantzua baita ere pixkat. Ze, ja partidua nahiko itxita daukagu. Ai. Saldua. Hori eta. Vale, Teo. Zubeldia. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. ¿Ves? Realan bestea, zuregatik erreala. Illarramendi. Centro directo al área. Zaila zen rematatzeko atzeraka. Illarramendi. Januzaj. Jokoz kanpo? Ez? Beste gola, William Joserena. Pentsatu ez salduana jokoz kanpo izango zela, Ba, 0-4. William Joseren bigarren gola. Utzingo William Jose hat-tricka egiteko aukera utzingo dio. Ez dut aldatuko William Jose partiduan zehar. Lelena porteroak gelditu du, baina baloia hildagratu da area txikian. Eta hor William Josek ez du barkatzen. Bueno, partidua guztiz itxita dago. Dominatzen ari naiz. Behaiek ez dakit aukerarik izan duten. Ez dakit tirorik egin duten porterira. Bera, tiroa bakarra egin duten donbait. Baina ez dakit 3 posten artean jundan. Beraz, partidua oso dominazio. Eta nik 8 tiro egin ditut eta horietatik 4 golaik izan dira, beraz. 150-ko aziertoa. Ez dago bat ere gizki futbolean. Teo Hernández. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Zubeldia. Vale, poliki ikutuz. Ah, nahi nuen eskerrakin diagonala zein. Euskerrakin disparatu zezan Januzek. Vale, saldua. Ui. Despejatu lago, bestela William Jose porteroan aurrean bakarrik jatzen zen. Osondor. Osondor launduta zea. Lapurtzen baloia. Mira, Teo. Ah. Ai. Hor. Suabe gibota jo jan hori. Se pase ona. Ah. Janun pase bikaina izan da por William Jose bakarri lagaduna, baina fallatu el disparoan. Kontu zuen. Vale. Jokatuz aterako dugu baloia, horrela gustatzea dizait. Eta beratu dugu lehenengo aldaketa egiteko. Zela erdiko jokalarin bat aldatuko dugu. Merino beda dago seguruen nekatuena. Eta sartuko dugu, zurutuz sartuko dugu. Lehenengo aldaketa hori izango. Mira, Teo.
Ai. Centro para curarse en salud. Iyarramendi. Está en una posición que... Ai, fuertegi. Se le marchó. Pena. Parecía que lo tenía hecho. Buen tiro colocado, pero se ha Pena, empachado pena, un pena, poco pena. apuntando. Nahi dute hat-tricka izatea. Paco, no me acuerdo de la última vez que vi a este público así de calladito. Normal, es que su equipo no les ha dado ni Ez que una 0 eta sola 4 alegría. etxean. Eta disparo bakarra. Grazia intzin, Xavi Merino jolas hontan FIFA podría 19an, buscar un pase. Tendremos ez dakiz que zeinen hacer aurka zen. Uste estadio handi bat entzen. Nion. Zela. Balón al área. Nada. Eta No encuentra ningún compañero. golea zirazten ari nintzen, ez? Nere kontuan. Eta... Eta gol bat behaiek sartu zuten, bueno, publiko esixilik zegoen. Eta behaiek gol bat sartu zutenea orduntxu publikoa hasi zen a muerte animatzen da pentsatzen zen nuen. Benetan, Iyarramendi. Ahí recibe el apoyo. lasai, lasai. Zubeldia. Baloia galdua. Con espacio para el centro. Ah, Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. ez janu horrea ez pasea. Tiene la oportunidad de atacar. Ai, ez, hor, faiatu pasea. Intercepta justo a tiempo. Puede seguir avanzando. Epa, Pierde la posición y el balón queda suelto. La bola va al área. oso ondo hor, uste zurutu zazala, defentsa lanetan. Sobre el área. El pase impacta en un futbolista y el balón Iyarra, cambia de dueño. Januri, ¿Cuándo va a pitar el árbitro, Antonio? ole! Todavía 5 minutos por delante, suficiente Ah, para quitarle más ez dakiziat nireak ez duten hainbeste korrika egiten. Puede hacer mucho por si hay novedades, Antonio. Eta gero nik ezin izaten diet jarraitu aurkariei. Ez dut ulertzen hori. Perdido la posesión. Ahí segizki pasea. Zaldúa. Beste aldaketa tingoet, bueno, aldaketa bintza jarrikoet. A ber... Iarramen... Epa, ez, Hector Moreno ginez. Iarramendi erdira pasa, eta Zubeldiaren orde espardo jarri. Iyarramendi. Zaldúa. Cuéntanos rápidamente qué Zeuronek ez dit denborak emango aldaketa egiteko. Y desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Qué bien Oh, filtrado. Janu, baka... Ai, Janu bagar ezion, bigarren zutoinera zan zentroa. No me engañes, ¿cuánto queda, Ruiz? Un minutito, hermano, un minutito solo para que se cumpla el tiempo reglamentario de este partido. Pues cierto. Ai... Y despegó con los puños. Bamen biharren jardunaldia, Leganesen aurka butarken, utz eta lau irabazi deu, partido oso komodoa, eta lehenengo garaipena demoraldikoa. Partidu oso ona, beira, Leganesi tiro bakarra izan du guk 10, posesioa 164, bueno, partidazoa izan da, valorazioa Teo partidoko onena dudari gabe, bandatik kutsillo bat izan da, denbora guztien sartzen, Januzaire bastante ondo ibili da, eta bueno, William Jose 2 gol sartu ditu, Mikel Oyarzabaleek konplitu du, eta oso ondo, ea laugarren postuan gaude, karo, 2 partida jokatuta ordea, engo etena da, zapatua da, gelditzen dut, eta Reala, bueno, bi jardunaldi jokatuta 8. postuan gaude, 3 punturekin. Bueno, ikuste zute tablaren lehenengo 8etan gaude, ondo gaude, UEFA bertan dakau, Champions bai. Eta, bueno, hemen utziko dugu garkoz, urrungo partidua Eibarren kontra izan zen. Bai, Eibarren kontra eta gero lehenengoa Anoetan, Bartzaren kontra. Baurrungo partidua Ipuruan izango da, Gipuzkoko derbia izango da. Eta... bueno, orduan ikusiko gara, espero zuen gustokoa izan dela. Eta... besterik gabe, urrengo arte. Ale, aio!